Nguhaye ikaze nanone nizere kumeze neza cyane. Nitwa MC Roberts, ndavuga amakuru ya nyayo ariko amakuru ataranye ntago njya nyavuga. Hari amakuru mbona nkumva wapi, nkumva ibintu ntago ari byo, nkumva ntago ari byo. Ubu si ibintu nibyo, aya makuru ndanyomoje, nzajya mbagezaho amakuru meza, amakuru ya nyayo yumvira hano, ariko n'ayatari nzajya nyavuge mbabwiye n'aya makuru ntago ariyo. Afrique Dorcas na Vestina ngo umunyenga w'urukundo, ibise byabaye ryari? Aya makuru ntago ariyo. Njye ubwanjye navuganye na Vestina kuri telefone muri iyi weekend ubwo yavaga iwabo asubiye ku ishuri. Vestina ari ku ishuri, Vestina ntago aziranye n'uyu muhungu, ibyo nibye ku giti cye atangaje. Aravuga ati ibi ntabyo nzi. Arambwira ati Robert MC akimbabarira byibura ukore kinyamwuga, aya makuru agere ku bantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga bamenye yuko ivyo bavuga atari byo. Dorcas na Afrique niko banditse umutwe w'inkuru ngo waririmbye agatunda bari mu rukundo, ngumva imitoma Afrique ateye Dorcas nyuma yuko Dorcas yaje gushyingirwa cyangwa kuvuga yuko akundana na Neringabo. Man, tiyo tuvuga story za nyazo, inkuru y'urukundo rwa Afrique na Dorcas. Ese niyo ni kuri kwibaza, nje nkagusubiza ngo ntago ariyo. Iyo nkuru siyo, icyo cyo wakimenya. Ndagushimiye, nicyo cyari kinzanye kugira ngo mubwire yuko iyi nkuru atariyo. Nuyemere nk'ukuri, inkuru z'ibinyoma zibaho. Niba ushaka kumva inkuru ya nyayo, from me to Waraserutse TV, niba hari inama nawe kubwiye ngo jya muri comments utwandikire, usige na nimero zawe, byanga bikunda hari icyo tuzagaragaza. Ikindi kandi kora like una sharing, ndabakunda kandi abishimira. Imana ibarinde, Imana igumane namwe, mukomeze mutwere ko turi kumwe pe muduhe n'inama kubera mwebwe tuzabigeraho. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane.